elizina sahi maunahaya wahum jwa juu nadu wa famamji wahimikiaun jwa juu ngange kuswa dhahabu yinu hum jimlifu mji wa juu na biukaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amjong swamihi na biukaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wekana sijwaju ngarjuha ba unumsiba wanrojina wujuha ba furaha shabu yakana somjini dwaju siho ba unumsiba watukufu rahani jamwabia nizarhini sawanu mjini hunu wa hatarehi uko ijokile kami jini rojina kwa jahanibu yonde maana mauna wanadamu wajimobilize wahima heshe itondo shajiri hunu bohada uko haruma wandumengo minane na watanu haruma jana kwa uparohu wa baya hao na balagwa unazisimu wakazwanu wa baba hao sha wupara heshe mshahuwa baya hao yabo ikimji wa aswili na mji wa kuviri ya shosha mji na mji wa kuhendela maendeleo ya mji yui hanafasiri amini huwa riwo wanupia baheka mdanza musema zina ya hao baiwonjo uparono wa baya hao yonde maana koitendwa sharhimi sabanu kajaparukiri shijiro mjinizwa juu ama teknolojia mwanawoyi arhimi sabanu hazalo mjinizwa juu shaharu mamahami tanu haundi hao mjini moroni yabo zwa juu kwa naho ambashaitendo shoti shahao hakawu mwana mu mjinizwa juu yalileshiho mjini moroni sha wazewaha mji wa juu kamili wamparani wajewaha nsenusiba wahaonu wa komoro hakaunu mji kwa asuli ya hao apari mila shawo silamu heyada uhaladara yabo kwa jaju jowonano Muhammad zinu waziren sizende neika waziren sizende zende ya wari juhamba watado mjile wo wari juhamba kakula kwalu inna lillahi yodima na kwezi watukufu ya paraima journalist rijeri waone seukaya wazwa juu kwa ujimlifuwa hao ruwalo manga ruwalo ngazija sheitondo shinu kwa jashi hali ya dara zijiri wakakwa tujo ufanyeje shaye malezi ya zwa juu rangu wabaya hatu wabaya hatu nuwaja wakaurizaya na sisi yakahujarrenge imamlaka ya hao rahimabanu wabarihime kajaparojiri yabo wamparani wajahan shamswida waonese ya dunia kamil wawambie ukaya wazwa juu ngwajohuza haina shauhuza no ye mahakama heshe itendwa shinu
ya tsamba ya reje idingoni wazwa jungwa jo uhima haina namna ya uhima wangu ye maana yafanya shaitenda shinu na yake ya jali ya shifanye mwambirilia yafanya shaitenda shinu wazwa juu ngwa ile wao ukaya wakati uja wa ukaya waonisi wa Komor kaitendo hamada shinu kwa ta shireme ya koti yone mana kawazo jungwa parwe mahakama ya Komor wawambia ukasha itendo hamada shinu watiba bati na weka wababa sakarna wasomia taruja rasuli Mwenyezi Mungu na zamba unro itendo hamada shinu ya mahakama watiba bati na weka wababa sa karna waswami hatarja rasuli Mwenyezi Mungu na yoke na hukabahi ukaya rimwabieni ukaya unumji wa mila shaye mila raili ye mahakama warengesha itendwa kwa na huijua kuifanya ngwalindawu andava ye mahakama wajo urema waje waone bawe namna wajo urema hakaunu mji wajuhulo hamila wapago hamila wendela uhamila yode maana wananyasi wa journalist ritujo kawale sharjo mwabiani ukaya waze wahatu waloba ni wazingara izo juu wafuma mji ngungu juwa babaraka hakangari aminiu ukaya zerengo imana rahima banleo dabu wakubali ukaya shaitendwa shinu kwa tushanyisa dabu wakubali ukashaitendwa shinu kashijalinga na nazwa juu baike sifanyishiha ya roa uwando ya ladimuri wa shukuriye yose ukaya insha Allah kazi na uhisaba shawazwa juu wajipanga wafanye komisyon wa hadisi ndayo nawo wa